Mars ni somni pasari sang ni somni paruka khan Tunguska Air Defense Missile System leina tan le P-8I Range Maritime Reconnaissance Aircraft thom thatna atan cheng vaibel chezariat somnga pariat senral na tur India in contract aziak thar Tunguska leina atan hian cheng vaibel chezali somli panga ruam man ani a India sipaite man tur ani India le Russia company JSC Rosoboron Export in contract an zialai hian Defense Secretary Rajesh Kumar Singh po awm ve bawk Tunguska missile hi aircraft drone le cruise missile ka thlakna chi ani a India ta na chhorna ema hei mai ba ka hian ral thuam lama India le Russia thodun na atichak zual sot don bok ni in an soi P-8I thom thatnan hian cheng vaibel chezali som pathum da ani ve boka hei hi chu Navy te man tur ani ve thung India hian Boeing India Defense Private Limited te contract azia puya by Indian program waya kalpui ani he inspection ina tumber chu India ram chunga nge P-8I en fiale siam that ani a hei hi Atma Nirbhar Bharat le Make in India ti hlotlin na kong khat tur ani Tunguska Air Defense System hi enge ani lo lu chil zui ta ila True K-22 Tunguska hi van boruak sang lo te ven him na atana Air Defense System siam to zinga chuan boruak nei lian ber ani ome Cold War hun lai dai to khan Soviet Union in asiam ani a mun khata tanga missile le lai pui ka chuat hei siam konga masroi tu alo ni ta a voin thlengin tun laia Air Defense System changkang tak tak siam chua konga poimo na lian tak ala nei tareng tho chu ani hi kumzabi somni na kha chuan in dodan phung adang lam zunga ral tu thei helicopter le in do thlona thlok niam chi ten ro an rela abik takin ral tu thei thir om khautan an hlo om zual ema van lam kan ral thuam siam konga khovel la chawraw mai bok heng hun laya van lam ven atana missile system an siam te chu la tak tak kan atan chuan an rin tlak thokhata ama ero chu hnai tak taka mel ma thlona kan atan ero an lak tlak lo hle thung thlona ka thlak na lai pui te la chu hnai te chau lo kan atan chi a man tlak thung sia Soviet Union khan Air Defense System changkang siam tumin na satakin tranhala a hei wang hian Tunguska hi alo pian chua pha ta a mun hla le mun hnaya abitum te chu rang tak le dik takin aka fut hei tabi ka ramdangin an ot ngal le a US point Air Defense System changkang siam tumin tranhala zui ve na sa hle ani ome Tunguska hi lir thei om khawa bun thei tura siam ani a teng le sipai lir thei dangte rualin akal ve theya mun rual rem lo le khokroga po akal ve thei zela hei hi a that le zual na tak pakhat atling ve bok Tunguska ni phung hi hlom lian tak palia a then theya mel maral thuam lo muchuak zung turin radar system aneya diktaka ka thak ani theina tura lo chut fel zung turin fire control system anei boka asir tlanga hian missile phu chuak tu missile launcher a oma rang taga apitum te lo hol thla thei turin lai pui phir hla om tak 30mm cannon akeng tel bok hetiang zong in fin khom hian mania in to del thlap Air Defense System changkang le thatak ani tir pha ta ani abituma zong mu theya ka dan tura ruam man na asiam theya tranpuina dangmamo velem lo le hun khoral lovin abituma nuai chemak mak theibik ani Tunguska ti hlo om zual tu chu hybrid weapon system ani hi ani mun hla lutuk lova mel maral thuam me min atana surface to air missile apaya he missile hian KM soma thui aka pha aircraft helicopter le missile kan atana ruam man ani mel makuda ti chiat ani ma in Tunguska hian chet alo la ma sathina thel hau lovin hlo om lo thleng tur chu alo nuai chemak mak ta thin ani lai pui phir 30mm automatic cannon apai hian ngen mu a phu chuak rang cher le a kilometer li a hla a hol pha a mun hiam le hnai te a thlok target ka chian atan chuan du thu sam ani ber ome alaka hi chuan helicopter le drone te chu an che man manglo ni in an soi Tunguska na thodan hi ol sam takin han soita ila
lo om local me ka om em ti hreturin radar hian van boruak hi a thli thlai renga mel maral thuam lo thlok a om chuan alo hmu chuak vata chu vele a system hian target hi alo loka a thlo chak zong le aron pan zong te alo zir chiang hal thuai thi target hla deuh te kana tan missile akap chuaka nai deuh ka chian atan lai pui a hmang thung hetiang taka atul dana zira a in siam rem thei hi a that le zual em chu ani ve bok tungas ka hi van lam vilna ral thuam ma hruai te nan soi thin teng le lir thei om khau dang te ve na ta nan manga melma helicopter lo lang thut tur laga in venarin tlak le drone ka thlak na ral thuam tha atling long range air defense system te anglo takin indona tual zola ngei ama che chuakin a buzola chet alave theya atangkai bik le zual le India sipaite point tungas ka hian mang ve a bik takin ramri vilna atan man ani a melma drone le helicopter laga India thamon tu berni atling le India hian atan gas ka nei sa te athuam changkang ve zela thiamna lo sang zel kara hian tan gas ka hi hlui hlon tumna ala nei lo hle ni in alang hlui hlon ai chuan adang label turin contract ala ziak thar ta sau zok chu ani hi tan gas ka hlo om zual bik na em chu ral thuam chihni missile lai pui a mangkop theite sipaite pula boipui om lo taka atel vezel theite a tuan rang em mai te niam tak taka thlok target akap che theite hi ani ral thuam thatak le tangkai tak ni ma se thatok lo na ero anei ve thowa cold war hun lai dai to a siam ani awangin thiam na lama a hlui deuh to a tun lai thiam na a siam ral thuam changkang tak laga chuan arin duap tha deuh radarin a hmu mai theilo tura siam stealth aircraft te laga chuan a thlamwan pui om lo hle a tun lai a drone changkang te kap thlatur chuan thiam na ril zoga thuam amamo ve tabok tungas ka atang hian advanced system changkang tak heng pan CRS-1 te hi alo piang chuaka radar system thazok le kap hla theizok missile te alo nita a drone kap thlaturin an kap dik zok le bok ral thuam changkang le thazok lo pian chuan atan tungas ka hian lungphum alo phum ti in soita ila kan soi sual lo hle ome ral thuam ser chu akonga tungas ka air defense system hian melung poimo tak apuna missile silai mangkop thei ral thuam ani awangin indona tual zola harsana om tam tak anuai bowa short range air defense siam konga hmashruai tu ani bok aya changkang le thazok lo piang chuak ma se atul na awanga mamo chhanna ani zia hian ngai hlut ala hlo reng thowa thiamna le ral thuam tha in indona tha tho hlok zia entirna thatak ani a atul dana zira in siam rem thei ral thuam poimo zia tarlang tu ani bok he mi thu dik zia lan tir tu chu thiamna sang takin ro a rel mek na khovela hian ram tam takin in ven atana tungas ka an la mang tareng hi ani a heng zinga hian India po abang bik lo ani hi tungas ka hi ral thuam ani satliangot lova van lam ven himna man ruwa siam konga khovel hoi her thlak tu thile damin ka hril khopa atul dana zira in siam rem thei ral thuam poimo zia lan tir tu tangkai tak ani zok